Shubor nakaslem jong unong san hima. Kisamla nong shong shnong jong ka shnong mau plang. Kila penpau ya ka jing snokya ha ka bai day bat ki jing duna kiba ha ka government upper primary school mau plang. Halor kani u Gerald Kurba bat usamla Donald Albert Kurba ha ka sngi palai kilalet banya kendo ya menteri rangba ka jidla u Konrad Sangma. Ban penpau ya ki jing donkam bat kerpat ru ban kentiu kerdan ya ketika school Shah ka secondary school. Habakran shikila pathai kubor kila penpau ba ketika government school kala ai ka jing shakri jan shispa asnam bat shen ru ba ka school kan rakhe ya ka jing dap shispa asnam ka jongka. Nalor kata kila penpau ru ba ha ka bai day bat kani ka binta kala don ka jing kendu ya menteri katnat puli puthi Henry Kamshum dan dak AA. Kumta kila ong bakani ka jing bam shimkhya ka sorkar kalakta bat bu jing ya ki khana school ki ba puli ha ka dei ka school shushu lakdo bagatei ka school hadu menta kadang don tang ha ka class 8 bat ki khana ki bala pendep ya ka class 8 ki shem jing ban let rung class ha ki wei ki school namar ki ba puli ha ka dei ka school ki dei ki baduna ha ka yo ka kot bat kani kalakta jor namar ka jor ka jing sange shitengpor ki khana puli dari Donald Albert Kurba, wan apa moplang di dalam ni, tinggi wan habai day berka di government upper primary school moplang, kaciwan jungi gelong bangin, ban pensau ya ban sobat yang berendam, chief minister ban kendu ban kerpat itu ban upgrade yang di school, siaga government secondary school moplang, te kaciwan jungi minta kesini, kalau kacing kendu jungi chief minister ban ong kalau positif ni kawai kalian kendiat dari ban ong ada patata ban long asuransi menginjau ada ubah ban upgrade ada sekolah kan kamu katakan chance kamu dadan dari kat kum kecing yang kedua jengi u ta buang ba kalak bandon ladangi upgrade jaka bila upgrade nak secondary bat kaya secondary ru establish usnam akan spa ukra bat stangkat usnam kan sakenjo syaka spa usnam ka order ukra kan sakenjo syaka spa usnam wan hadu bentar balong kai basusi bat ka ba sungkhya kan ba hadu kan nit kita lagi senam ka sarkar kam simla sungkhya bat kam simla aya kata kalat mar kajington dengan ke school galong kajing mentoy ni kilong yeng long sem ni khna di bawan na long yeng ka baduna ki bakot kajing yo kajing kat ka baduna de kacing dan jong di school tang hadu ka kelas 8 dan ka upper primary section ka kata ya ka puli ka puti ka jongki namar aba kimi ki pa school ki hatai ki kaptam gitu ki bawan ka long sem ka baduna ki hap anda ki lakut nang tei lami la lande pas ya ka kelas 8 ki hap man sange no tanah ka tau ki bio lat man pha iki kun makin teng ya ka puli ka jongki tinggi cutu nak kalian jongi ru bat kalian kimi kipa kira bat kalian jong ka school ki headmaster ru kila sim khiai gan kam ban lej ban tur smart ban budian habai day bat ka jeng upgrade dengan school ndrai abur sen ka jeng kendu kim sim layo ya kata ka cubab ke basai bat ka susah teng nak kapor cakapor bat niru jeng sya ban kendu yo chief minister ngila wan so ban kendu yo education minister tu ban nasya kapor badang day rakam sangma te rejing kendu jengi uru iklamyo yang kata respons ba biang ba maulay ba dan bor ini ba jadi ba kaniyal ka benta bar ka bor ka syong ka minister din ang takadaw mga betang singi isawan ban kendu minister kita ka penlong ya ketika school bahadu mata kamla ban upgrade ceka higher secondary school what aba la jo sports nam ke ka daw ba le se kini ki beriu ki pila kendu kam tam habri badu education minister bat kunju kimla ban ai ka suran ke ita ke jisham ko jo pila de ke jing kawai nagi daw ba pelong yegi ni bakin bu teng bakin ai daw mun islam yang rekam kadai ki ombat ba kaduna ke rolongan indrai habang yang keren habang ki inquiry report ki bala kendok menswa daga daw daga director of education ila kendok kadau bagila siam kadai ba kajing tuna kena school kajing tuna cuma enrollment han ke school kadai ba nak bomdan ke secondary section nomor bagi kimi ki baru ki artian man pha school ki khun jongki hakan ke school nomor bagi tip makan nomdan kajing teng anda kilatep ya kelas 8
mar ba kalong ke jing ero tu gi kena school bikin le school tu da dap ka kelas 8 kan mi but bikin le chakawi school ka sim jing e gi bikin yo admission ski wero but kham tam le gitu gi bawan du mi ngong sam bu da yo but kinam la kim kat bor bikin le ani ke school private Ti bolong mata kan school kumbah kanu person lani kumbah kanu spa gon lani kanu kini cunong kebah ka aji sikri abri ka puli budi aba ya kerum da tamo gini era mo plangi chan baro ba daru kitan lengkian kiam dingyong tu te mongap kitan mongap barbi na suang mana kan ke sekolah long kama shwa kala sakri buat mana kala sakri coba jong ka sama plang ruben sendiri kalau kumbal kat panang ya bikis nem kahir kan dulu mana ke sekolah mau kumbal lap mention ka lembaga report ke pangilap maksudnya kat lain bakal report lembaga department mission baga ton ka dulu kadai jintuna kan dulu men kadai na dawa kan lap pentingnya kan after keep ka primary education kemat teacher secondary kata kalau long we ga kadau kala pentut kimi ka pa bagian pak sekolah te tengi kum ki samwan chung jong ka snong batengi tikwa ba kum hamok lang kadai jam gides di oni primary school tingi kwa berada adik ke school ada lak belum grade ya ka secondary kan long ga jumentoi hi ya kimi pa te kumbalong mata kisipun gi jinguna pin shem ha ka school pin ong ka build ka infrastructure dan pin pet ka security jong school ma ka fencing pin shem the village te pin shem ba kidan ka gate ka biang ki khang tala ka gate pin shem ba ka ken riang ka jingker along tu ka film hindi ma kidan ka gate ka ba kidan ka jingker te ngaso ong ba kamtom ba ka school ru kan sa rakhi is pas na ma shem snem tinggi ni ong ba aja bu pra ka rakhi is pas nem tinggi ong ba nyimpa ba kan ka jing rakhi kan long tangkarong pungcis ni ka jing pun ta sini ringi kwa ba kan ka jing rakhi gede ben lay nak kata kan suppose nem ka alpus nang bonwon kamud ba hikmat pencengai bangin upgrade yang dari sekolah kenal bahkan ai jing mentoi hi ya kinong sung jong mo plang berkumjur ya jong kadong latan kan aja cakri kan aja mentoi nak duduk masuk ki bomdan kelat balik ke sekolah ki bakhamram pokok ni dan ki sekolah ki bahajan tu andre ladang ni dan ki sekolah government pat kat nu gaji mentoi hi ya uduk usuk te nakaleng kajing kan do jing chief minister ula ong tongin sapet ya kata syamah assurance dai wong bangin sepet ya sembang hapet se kidan ke sekolah bahajan ngawan pe gaji e nang taru te pasang taru ong baladangi upgrade nyimpa ba kembang ki kwa ban streamline ni boro ba ke ong bakadan ka rules sin bangi li ras country hajuk pori hapan hap ready lang ba highest country te kang bolong mata ong ba nyapan pe lang na boro kilang kanang ba ngindapan kre ya kata ha mau lang ya school kanang dai tak secondary te kadang hajuk pori kat berka primary abaka highest secondary school te ya kata hi ong ba numpa lapan ban pentikena tang paling ong ya habai di ban kata un sapet kadang majung kadang ka education department te ba da bai de ba ni ka e ka ba pen shon ya ka men siam ka jong haru ka men siam jong hi bangi wan hang ni bangin wan ba ka kajing kalong kata kajing drop out kajing i no ki kena kajing puli ba don ru kajing siam jong ka tu ka ni kena bangi kendu ki ba mencem senam ki bala pas nak kelas 8 ngakali ki balik club continue su kajing puli ka jong pi ki ong bangin update adu andala ngan sa continue kajing puli ka jong i andangil ngelayo ya kan ni ka secondary school kan ni school pat don ru ka ba kampen shon su lele yang kalong ba bagi don ki kena school ki ba menta ki ba ki ong bangin penfil kenang matau senam bat tat hadu bangin dayo bat continue kan ni school anda kaladon yang kata secondary section insa ba kenang bangin yo penting yang kan ni school kan ki kwa bakin penfil kenang ka ithra ke tisio kum pi kum kinong sung snang habe de kum kita pi osnga pa law apa yo sko ba kata ta kalong kai e ke ba kajing sko khia hadu kata ta habai de ba kani sana kata kadang ngker pat nyiwan hang ni nak bensing bajingkit kli ban ya kendu ya sarkar yu chief minister badon buram ban kerpat yu subha bon sim khialam yang kakam ba kanang bon penstet kanang ba kanam don kajing kata ya kalawe jum ini ki kena ki ba menta ba ki kena ban sawan ru kanang bat kham tam en am ta gitu ki bom biang ha kayo bat ki bawan kalong yang kalong sam ke beduk te tang kata ngakarpat ya chief minister badon buram ba dia sarkari borok we subha ban sim khia ya ni kakam yang ngajong imah kumba ngila syembau headmaster la le akam jong tu giri kinong song hi
Yungi sakamat da ketika mon ketika yang ban penting kenamo ba kacang raki jubili kan long tang karong phong cisngi ndai kan long ru penginyo mo kana bingela penting pun itu mau jam sakamat bar indon ya ka higher secondary school ka long ru ka jumun toi hi ya baru kino sosnong jong kate kadong kathan but khamtam hi nam ta ki brio ki bawan na ko ni ko sem ko duk but kumta hi mo abai na dap cis pasam tingil ap mil ti hi khamtam ka sarkar kan le khamba mo te ngatrai wada di private school te cis pasam ngatrai ka mau jam joki te kala di ka ba ka hai jungi ka jing achieve jongki kala di ka ba he te ndai ko bolong mentah mo plang cis pasam per gidang kutang secondary tenang tang habo UP terus nang taru gidang dan kendulmen kanang her tengi ngikwa ba lembaga ni gajingar ki pasam ngikwa berkan giwe kendulmen hang juk poring kwa bekerti kudan yang sekolah tengi dak kerpa yang sokar ba kecum kia yang ni nama gani ala irap yaki beduk besuk pada baru kena sosnong jong ka dong dathan mo plang